Međunarodna nedjelja dojenja obilježava se od 1. do 8. avgusta, a Udruženje Mama M iz Bijeljine će u toku ove sedmice također organizovati školicu dojenja. I tim povodom naši gošći jutro su Anja Tikveša iz Udruženja Mama M i Vesna Vujičić, također iz Udruženja Mama M, možemo i tako reći, i mlada mama. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro, bolje vas našli. Jutro. Ana, kada počinje školica dojenja u okviru škole za trudnice i ko je sve dobrodošao? Svi su dobrodošli. Prvo to da kažem, školica dojenja kreće sljedeće sedmice. Čim nam vremenske prilike to omoguće, s obzirom da smo mi to zamislili na otvorenom, tačnije u parku, tamo da koliko toliko bude ta neka prirodna atmosfera, prirodni ambijent, sa predavačima, slično kao što smo imali prije neka 2 mjeseca. Učesnici su svi, buduće mame, sadašnji, tako da svi su pozvani. Dakle, mogu doći i one mame koje nisu u udruženju, odnosno one mame koje nisu u školici za trudnice, nego... Naravno, uvijek su te radionice i smišljene za sve. Ne samo za članove udruženja, nego inače za sve mame, za sve koje žele da se edukuju i nešto novo saznaju. Evo, uvijek nekako mislimo da je to sve prirodan proces i nešto o čemu se možda ne treba mnogo učiti, ali da li su ipak važne neke informacije koje si, Vesna, ti evo možda dobila u toku svog pohađanja školice za trudnice u Udruženju Mama M? Da, svakako. To je jako bitno da upravo žena, buduća majka, ne misli da je dovoljno samo da pusti, ajde da kažem, instinkt da vodi, jer nije dovoljno, zaista. Znači, potrebno je mnogo tih nekih informacija, tačnih informacija o blagodetima samog dojenja i načinu na koji se prosto mlijeko i proizvodi, uspostavlja i tako dalje. Tako da je to jedan trud veliki, to je moje lično iskustvo. Trud i jedna upornost, znači da se prosto obezbijedi bebi zdrav razvoj kroz majčino mlijeko koje je najbolja hrana za dijete. Evo, hajde da kažemo malo o tome zbog čega je to majčino mlijeko toliko posebno najbolje i nezamjenjivo. Ja prvo moram da kažem da je dojenje najprirodniji i najzahtjevniji zadatak u samom procesu majčinstva. Zašto? Svi smo mi onako, znate, prebukirani informacijama koliko je to dobro, je li moderno ili nije. Recimo, u zadnje vrijeme slušam priče, znate, dojenje je sad opet in, što je super stvar ako je moderno jer se vraćamo negdje prirodi i tim nekim osnovnim načelima, jel, kako treba, a da bude onako prirodno i zdravo. O dojenju, koliki je značaj, mogla bih nadugo, stvarno. Reći ću vam da je samim tim što majčino mlijeko posjeduje antitijela odmah, koja beba dobije po prvom gutljaju unošenja mlijeka, sasvim dovoljan podatak za dalje. Druga stvar, majčino mlijeko je nešto što je nezamjenjivo. Ne postoji zamjena, kako to vole neki da kažu, zamjena za majčino mlijeko, znači ne postoji apsolutno nezamjenjivo zbog količine masti, vitamina i svega što sadrži majčino mlijeko koje je jedna blagodet za bebu, a i za majku. Vesna, koliko je stara bebica koja evo sada uživa u tim blagodetima majčinog mlijeka i da li je bilo nekih poteškoća, problema evo u toku tog procesa? Pa moja beba, naš dječak je star 8 mjeseci i moje iskustvo je da upravo da nisam baš s lakoćom počela da ga dojim i jednostavno je trebalo vremena i upornosti da se mlijeko uspostavi i da on dobija dovoljne količine mlijeka. Tako da mislim da mi je jako pomoglo što sam se informisala nekim drugim izvorima, ali i u školi kroz predavanja pedijatara i različite radionice da ne odustajem. A bilo je takvih situacija kad čovjek posumnja u sebe. Mislim da se najviše s tim žene susreću. Znači, posumnjate i odustanete tek tako, a u suštini ne treba. Ja sam prosto odlučila da do kraja istrajem i bilo je, kažem, tih nekih poteškoća i trebalo je vremena da bi to došlo na svoje, da bi onda prosto bez nekih problema uživali i
Teodor i ja. Postoji li taj strah da je beba gladna na početku kada vam se čini možda da mlijeka nema dovoljno i da beba plače, pa je možda nekada upravo razlog odustajanja mladih mama taj strah da je beba gladna? Da. Ili bilo i toga? Kako da ne, kako da ne. Mislim, pogotovo, ne znam, meni je to prvo dijete i onda nemate ni iskustva ranijeg. I bez obzira, znate, u tim trenucima što god vam neko govori, ako su vam rekli ljekari, savjetovali, ne znam, utješili negdje da ne treba da strahujemo od toga, u tim trenucima vi ste nekako bespomoćni i eto tu radi taj majčinski instinkt. Vama je bitno da dijete, da je sito, da je dobro, da ne plače i uradit ću bilo šta. Spremna sam da radi bilo šta i to jeste najbitnije. Ali opet ponavljam, moje iskustvo je da sam imala te faze u kojima sam sumnjala, ali sam opravdala, kako bih rekla, trud time što je na kraju bilo sve u redu. Znači, to je neki strahovi koji su bili prolazni i, ajde, mogu reći, neopravdani. Donedavno nam se plasirala informacija da su te formule kvalitetne, čak možda i bolje od majčinog mlijeka, odnosno ono što je zamjena ukoliko žena ne želi ili ne može iz nekih drugih razloga da doji bebu. Pa čini se da to više nije tako i da sada i stručnjaci i svi više govore o prednostima i dobrobitima prirodnog načina ishrane bebe. Na sreću, na sreću. Ne bih stvarno nikog da podcijenim, te proizvođače, niti farmaceutske saradnike koji onako prosto prodaju to, znate, kao robu i kao nešto što je najbolje, a sarađuju s nama, jer postoje zaista žene koje ne mogu da doji. Ne mogu zbog neke bolesti, fizičkog nedostatka, ali ne znam ja. Nije samo odsustvo želje u pitanju. Međutim, kažem vam sad, da li zato što je to u modi ili ipak na kraju kad se sve sabere i oduzme, majčino mlijeko je zaista nešto što je najkvalitetnije, pokazalo se u tim nekim višim krugovima i sad onako svi propagiraju to da je dojenje, da bi trebalo da bude broj 1. Evo, Vesna je rekla da je jako važno biti uporan i ne odustati. Koliko vremena sebi treba dati i pokušavati i koja je tu količina koja je zapravo dovoljna, a možda nam se nekada čini da nije? To je to što majke često ostanu zbunjene. Ti neopravdani strahovi su sasvim razumljivi. Znate, kad beba stalno hoće da je na dojci, stalno hoće da jede, pritom majka ne zna da je to sasvim normalno, da je dojenje i emocionalna veza između mame i bebe, da beba često dojku koristi kao izvor ljubavi, zaštite, utjehe i prosto blizu sam tog bića koje me je nosilo 9 mjeseci. I onda, da, majke tu postanu konfuzne, stalno je na dojci, bivaju umorne, ne znam da li je dovoljno, beba stalno plače. Mislim da negdje treba obratiti pažnju na kvalitet samog podoja. Mi ne volimo da određujemo sad koliko je to tačno minuta, ali ispod nekih recimo 10-ak minuta ne računa se da je kvalitetan podoj. Znate, jer realno beba dok izvuče to prvo mlijeko u kojem je samo vodica i šećer, posle ide kvalitetnije i masnije mlijeko, tek onda negdje zadovolji tu svoju potrebu za glađu. Ako dojka nije izvor za ovu drugu svrhu, za emociju i to, tako da nema nekog određenog pravila. U prvim danima bebu uvijek, na bebin zahtjev uvijek stavljati na dojku, jer to je mamin posao. Jedino to, stvarno organizovati neku mrežu spoljnih saradnika za peglanje, kuvanje i tako, mama samo da se bavi bebom. To danas nije tako ni lako, da. Pa nije lako, ali bake voli. Bake voli. Ajde da onako apelujemo, da one prosto rade taj dio, a bebe da ostave mamama i tatama, to jest mama u ovom slučaju i da se mame bavi samo dojenjem. Znači uvijek u prvim danima stavljati bebu na dojku, na svaki njen plač. Koliko god sada vam izgleda da je to onako zamarajuće i strašno, možda vrlo brzo prođe taj period. Posle nekih 7-8 dana beba izvuče određenu količinu mlijeka s kojom bude zadovoljna. Evo, pomenuli ste tu emocionalnu vezu. Vesna, kakva je ta veza? Sigurno svi pitaju one žene mlade koje nemaju iskustva sa dojenjem, kakav je to osjećaj? I da li je uvijek lijep osjećaj? I kako beba reaguje? Da, jest. Uvijek je lijep i nov nekako osjećaj. Stvarno jedan od najljepših
kontakata sa svojim djetetom. I ovo što je napomenula, da, ja bih to istakla, osim toga što je mlijeko hrana za bebu, hrana i lijek, možemo tako reći, izuzetan je izvor tog nekog emocionalne sigurnosti za bebu i prosto više puta sam ja koristila, kažem, dojenje ne samo kao hranjenje, nego i kao uspavljivanje i smirivanje i prosto razmjenu ljubavi sa svojim djetetom. Tako da zaista je to nešto što je poseban dar Božji. I evo ipak da na samom kraju pomenemo i one mame koje možda nemaju ovakvo iskustvo, nego neko potpuno drugačije. One mame kod kojih dojenje ne izaziva osjećaj zadovoljstva i radosti i možda da kažemo da ni one ne trebaju da osjećaju krivicu i da je i to negdje normalno, vjerovatno. Naravno, sad sam rekla, postoje zaista situacije gdje rijetko, ja se nisam baš tako često sretala, moram vam samo napomenuti da odustanu obično kad dođe do te upale dojke, pred upalu. Zato treba znati tehniku dojenja, tačno tehniku izmlazanja, da ne bi došlo da bi to dojenje bilo što uspješnije. Međutim, postoje majke koje, vjerujte, ja nisam nikog srela da kaže ja ne želim da dojim zato što ne želim, nego su prosto bile neke ili fizičke barijere ili upotreba nekih lijekova i sasvim je, mislim, sasvim je opravdano, jeste. I to ne doje, Bože moj, ne mogu svi ni da doje. Mada većina, eto kažem vam, s obzirom da ja radim u porodilištu i sve to, većina majki doji. Pogotovo ukoliko se na vrijeme informišu i nauče naravno. sve što trebaju da nauče, onda neće biti problema ili su bar manje šanse da neki problemi se jave. Na koji način, evo još za kraj da kažemo, mogu da se jave vama ukoliko žele da prisustvuju školici dojenja? Na Facebooku postoji stranica Mama E, broj telefona i bit će obavijest kad bude zvanično školica dojenja. Uvijek nam se mogu pridružiti jer uvijek postoje grupice koje mimo škole, te zvanično, javno, postoje časovi samo o dojenju. Dolaze nam mame, to su radionice koje vode mame, prenose svoje iskustva kao što je Vesna sad, ne znam, nama. Tako da uvijek, mislim, dobro došli su svi. Samo se javite na broj telefona sa stranice i to je to. Mnogo vam hvala što ste bile gosti jutarnjeg programa i evo što smo najavili ovu divnu školicu. Nadam se da će biti veliki odziv i da će što više mama i budućih mama doći i pridružiti vam se. Nadam se. Hvala. Hvala. Poštovani gledalci, ostanite sa nama. Mi smo tu do 9 sati. Predahnut ćemo uz muziku.